India in Pakistan churam danga sakho in thlaibik na le nek chep na chungchang soi theidin hmuna ading lo ti asoi ni zana thu thar the dar tu te akom na Union External Affairs thu puang tu ran thir jai swal chuan Pakistan chu namtlem jok te nek chep na thlaibik na le in thliar na hluar na hmuna ni awangin heti lam hoiram dang chungchang soi theidin hmuna ading lo ti asoya ram dang chungchang a yin an mani ram chunga mishing dik na chanvo ra be na hluar reng chuwaya ngai venturin atsa ani Nimina Ayodhya Temple sakzo lomna puala Prime Minister Narendra Modi an puanzar apo parna Dwajarohan in khom buasai ani chungchanga Pakistan Foreign Affairs Ministry in thuchwa siamin India sakhutlem jok Muslim te chimral tumna le Hindu sakhochoila tumna ani thu asoya kumsa khasakwa somkwa pania Babri Mosque thiata Ayodhya a Rama Temple din anita ang hian India ram chunga Muslim hun poimo dang tepo din mun der thonga anding mek tian soya India Muslim huat na le nek chen na hluar mek chungchanga khovel ram tele UN chu arang lama ma la turin an ngena India sarkar lai puipo sa kho wan tu tlem jok tele an sa khu sele sangte hum hal konga mo phuna len turin atsa ani Assam OBC din mun lua tu nam hnoi nung paruk te schedule tribe pahlan kai rot na chu Assam cabinet minister te thu kho men nimin khan apom Assam chief minister Himanta Biswa Sarma kai shwaya nimina cabinet minister thu khom chuan Assam nam hnoi nung paruk chutia Coach Rajbongshi Matak Moran Tai Ahom le Adivasi te OBC changa schedule tribe pahlan kai na tura Assam Assembly group of ministers rot na chu apom puya Cabinet in Apompui no Yan Tribal Affairs Department Kaltlangin Assam Legislative Assembly a Partura Putlo Anidona Assembly in Apompui ni Chuan Union Home Ministry Kutahlan Chon Aniledo nani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Chuan he malak na hian inlung rual na ain tir thule vo in hian Assembly a thelungal ani thu soya House of Parani le ni lo chu speaker thutluk na a ai ngarwalin tun thlasik assembly thutkhom chunge soi hova pom ani nge be sei thu soi National Green Tribunal in Ramgahum halwam chunga dan lova rora herna khol bun chungchang thu boya Uttarakhand sarkar chu thiam lo chantirin chengsinga choi turin a shem Uttarakhand na Shivalik Elephant Reserve le Song Lui Kwang nei taka rora herna khol bun ani chungchanga National Green Tribunal nena michen khatan zwal ko nu in Wildlife Institute of India in Azerbaijhan na alandanin he khol na thona mun hiram hum halwam chungani angin nung cha hum halte chetvel na atibuai nge ni inalanga na thona tura mun hum halwam chunga dan ang thlaparam pek ani chungchang chu soifia turin Uttarakhand Pollution Control Board acha tirba ka Uttarakhand chu cheng singa choi turin ashemani he thu buaya mipui ayo ding advocate Gaurav Kumar Bansal chuan ramu hum halwam chunga hetiang thila thleng hian Uttarakhand sarkarin nungcha le ramu hum halna angai poimo lo zia alantir chiang le asia thu soya Shivalik Elephant Reserve le Songlui hum hal chu sarkar mo phurna ani angin mo phurna hlen tura tan la turin sarkar ange nani Adhar chin chia narin tlak jok nei turam malak na kalzela mithi vaibel cheni chuang pai annito Union Electronics and IT Ministry thu chhoina tarlan danin Unique Identification Authority of India chuan ramchunga Adhar chin chia na da khom na database rin tlak jok nei tura be pui thak na kalzela Adhar changa mithi pai chu vaibel cheni antling to a Adhar nei tu thi to te chu My Adhar portal kaltlangin an chung ten thu nei tu te an sha tir thei to a hemi hingai poimo a chung te thi an om chuan death certificate nei nuwa Adhar changa pai an ni theina boy pui chun zom zel turin mi pui te an nge nani yudai chuan mithi te hi nau piang le thi na chin chia tu Registrar General of India te state le UT sarkar noi ration card chin chia na call public distribution system chin chia na le sarkar chin chia na dang te mangin mithi te hi fin fia an ni thu soya bank le mimal chin chia na dang te mang tangkai turak malak me kani thu soya ni International Crimes Tribunal in Thitura achung thu lo rel sakto Bangladesh Prime Minister Louis Sheikh Hasina chu eruk na thu buaya voin khan thiam lo chantir ni in kumsom ni pakhat chung lung in tang tura shemani Bangladesh Anti-Corruption Commission thu buai ngai tu Dhaka Special Judge Court nga na Justice Mohammed Abdullah Al Mamun chuan Bangladesh mason na rural din na project lian Purbachal New City Project Rajuk New Time
Rajuk New Town Project anti boka sum chebrelle ti ching pen tu buai pathuma Bangladesh Prime Minister Louis Sheikh Hasina hivoin khan thiam lo chantirin tu buai pathuma kumsari cheulung intang torin shema Sheikh Hasina ba ka hiana fa te pani Sajib was joyle Saima was it pudul te chu tu buai pakhata hian in nam noya pu na thiam lo chanti ni in kumnga tang tura shemanni voina achung thu re fel tak ba ka hian thu boy pakhata kor thu tuk na puan ma bak omin thathar ni khathian achung thu rel ani le do na ni karkalta thothani khan shi khasina hini kuma sarkar pai thak na buak ve ta thu nei na man suana kai noya thi tura achung thu rel alo ni to a shi khasina hi India alo ma wangin Bangladesh sarkar chuan thu nei tu te kuta hlan turin India sarkar alo ngen to a sarkar le pui chuan Bangladesh sarkar ngen hi jir chiang mekin dan bo chiale thu boy nei in thon kir chungchanga hian kumsang ni som pathuma extradition treaty anlo nei to angin India hian thon kir chungchang chu politics kai noi ani emo thil thalamatan ani lo emo chuan dodal thei turin thu nei na ani ni soini a eti rual hian sarkar le pui chuan Bangladesh mi pui te do dan le ram pani ta na thaturin thu tuk na siam ani tur thu alo soi to ani Taiwan President Lai Ching-te defense budget pon lama ral thuam le ram ven himna thuam chakna sen sawata US dollar billion somli ruwa man ani tur thu soi ni zana ama pisa thu thar thedar tu te kom na Taiwan President hian ram ven himna chu engtik lai ma nam nol thei ani lo thu soya ram in rel bol na khwale tuite zalen na le mi puite sarkar ro rel na chu Taiwan in nga na ani thu soin ram ven himna lama sen so ti punju China hnuai tluk lu theina lakata Taiwan ven himna ani thu te Taiwan ta na la om chu China nek chep na le ne chu tum na mai ni lovin tlom na thinlung jok ani thu soya hetiang athlen lo nan Taiwan chuan defense budget pa ngai pon lama kumriat lo om tur chungaral thuam le ram ven himna thuam chakna turin US dollar billion somli arwa mandon te soi nakuma US President Donald Trump pan China atlo tur chungchang zona changin Taiwan President Lai Ching-te chuan Donald Trump kai shwaina hnuaya khovel aral muan thu soin US le Taiwan in karpo athat thokhat thu soya tu hnaya Asia tlo azin malo khan US President hian Taiwan chu aza thu le Taiwan chu Taiwan ani reng tur thu soi khan US le Taiwan in kar thazia alan tir chiang le te soya eti rwal hian Taiwan chung thu chu Taiwan rel tur ani thu soi EU in Indona chwa nuwa bank ka Russia suman shen sakmek te manga Ukraine chom dol na turin malak chun zo mantum report chen khata tala na ni danin kumsang ni somni pani February tha a Russia in Ukraine arun nuwa Europe ram sang sangin bank ka Russia suman shen sak chu Ukraine chom don atar mang turin malak chun som mekani a herwa man hi Russia sum kol number 2 Belgium in adodala wangin alo hlo cham to a ruap man na thara hian EU ram te chuan Ukraine ne na euro billion za somli vel chom don na pe in Indona atop nuwa Russia in Ukraine na chanpuin atangin Ukraine hian aru le le do na ni heng sum te hi Ukraine ral thuam le ram ven him na thuam chaknan man tura ruap man ye soi ani tunaya US bul tuma Russia le Ukraine in kara in rem na thuthung duan meka Russia chan athajok don nia alana wangle thudel kilzinga US bul tuma Russia in US dollar billion za vel senga Ukraine achom don na tura Euro bram te chu US dollar billion za dang tum tura phut ani dona wangin EU ram te hian arang theyang bera Ukraine chom dona turin Russia sum an shen mek te hi pek chua an tum ni soyani Hong Kong khopuya chena in chong sang chei that lai mek pakhata kang me na satak chua ka mi somma chuang an thia mi som ruk chuang an hliam nimin chanu dar ni vel khan Hong Kong khopui malam New Territories an ti huam chuga Taipo district a chena in chong sang chei that lai mek Wangfok Court residential complex a kang me na satak chua ken sha thei china avo in thleng khan a hmuna mi thi somnga pakhat le damdoin pan pui nuwa thi mi pali nen mi thi somnga pangan tling to a damdoin pan pui to mi somru pani zinga din mun ngai to om zwal hi mi somli vel an omani nimina kang mai chuan chana hian police te chuan in chong sang chei thatna thok tu Prestige Construction and Engineering Company nuaya director le engineer pathum laka film khur lo na wanga thina thleng thu buain siam sak to a na thona an man styrofoam le
polyurethane foam tele na thona mun khu na tarpaulin te chu kang mai la ka him tok tura te na paltlang mu mal lo ani ba ka na thona muna mau manga rural an siam chuan kang mai hi atipun lun hle ni in an soya Hong Kong shwai tu John Lee chuan ven thon thila Hong Kong a chena in chei thana le na thona mun dang te chu enfia vek ani tur thu soi Home Minister Phuket Sabdang an Siha District dang aya rui hlo nga an claim ni lang chulo momati thu soya rui hlo omlo na drug free district ni tura tan na sel turin cha Kolasi fast track court din me chenau pangkhwai khem tu vanal ruwa ta kum som ruk pasari kolasi vengla UPC mual chu she om taka kum som chung lung in tang turin a shem India in Pakistan churam danga sa kho in nek chem na le in thaibik na chungchang soi thei din huna ading lo te soi International Crimes Tribunal in Thitura achung thu lo rel to Bangladesh Prime Minister Louis Sheikh Hasina chu Dhaka Special Court in Airuk thu buaya kumsum ni pakhat chung lung in tang turin achung thu arel sak Khatizong kha Chanchin Thar kam puan thei de chuani